Eka ndabaha ikaze kuri mwe mwese mwumviriza ibiganiro n'amakuru byacu muhereye ku migabane y'amakungu ya kure abahereye mu karere k'ibiyaga binini, eka namwe muhereye mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Igenekerezo rya 15 Ntwarante 2024 twari tugarukanye amakuru atose abatojwe n'abamenyeshamakuru bacu baherereye ijya n'ino cyane nka mwaje gufyonda sabone kutarabikora amanuka munsi iyi video uracubona ijambo sabone ufyonde ko uracubona nakazogera nyine ufyonde ko amatoje turabana mu makuru twaguteguriye kuri mbonesha kuri imwe rudende ibagezaho amakuru atose abatojwe n'abamenyeshamakuru bacu bibanga ndetse abatose mu masoko yacu agiye atandukanye. Murabizi ko kandi amakuru yacu yibana muri politiki diplomasi ndetse n'umutekano mu karere k'ibiyaga binini, ndetse tukibana mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi tukareba amakuru akomeza kuhavugwa. Amakuru agenda asohoka ngaha mu gihugu cy'u Burundi ni amakuru aba akomeye cyane, dore ko amakuru ya politiki utapfa kuyabona aho ariho hose ushaka, usibye aha honyine twiyemeje kujya tuyabazanira 5 kuri 5, kandi dukomeje kubashimira uruhare rwanyu mukomeje kugenda mutwereka no mu bitekerezo mugenda mutwereka muri comment. Tukaba rero tugikomezanyije mu makuru y'uruhererekane n'ubundi turi kugenda tubagezaho 5 kuri 5. Ni amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira, ni amakuru ugarutse ngo turebere hamwe ku binyamakuru bigiye bitandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu seruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Byakomeye ubwo Uganda yivanze mu kibazo cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ubu Uganda tuvugana nyuma yo gutaha k'umuryango wa EAC ivuye mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ubu tayari Uganda n'ubundi yaje mu kibazo cya hano mu burasirazuba abaga Kongo. Ni amakuru tugiye kugarukaho n'ubundi tukareba ibikomeje kuvugwa. Turaza kuvugwa no ku ngabo z'u Burundi n'ubundi ziri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, turebe uko byifashe. Ni amakuru akomeye cyane akomeje kwandikwa n'ubundi kuri izi ngabo z'u Burundi. Turaza kwerekera kandi ku kibazo cy'u Rwanda na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, naho turebe. Turaza no kureba ku makuru akomeye cyane aho biri kuvuga ko ubu umuhari wa M23 n'ubundi wazanye abacancuro nawo mwuka byaramwe ibintu byahinduye isura, intambara yabaye intambara. Turareba nimba ari byo koko muri aya makuru. Munyemerere rero nibyo tugiye kugarukaho mu buryo bw'idonido n'ubundi tugiye kurebera hamwe n'abakunzi bacu. Munyemerere twahera kuri iki ngiki biri kuvugwa yuko M23 yaba yazanye abacancuro nk'uko ibitangazamakuru bimwe na bimwe n'ubundi biri kugenda bivuga kuri iyi nkuru. Twamagaye umunyamakuru wacu yatugejejeho amakuru agiye atandukanye ngaha, dore ko biri kuvuga ko umuhari wa M23 waba ufite abagwanyi bibanga bari kuwufasha guhangana n'iki gisirikare cya leta FARDC. Amakuru yagiye adutangariza ni amakuru akomeye cyane. Ni mu gihe hagaragaye abacancuro hariya muri Rucuro bari kugaragara barwanirira umuhari wa M23. Ni nako ibinyamakuru byahise byandika kuri iyo nkuru bivuga yuko umuhari wa M23 waba wazanye abacancuro ngo bari kurwanirira ku ruhande rwa FARDC, ndetse hari n'abandi bacancuro ngo bari kurwanira ku ruhande rwa M23. Urumva yuko rero intambara ishobora kuba igiye kuba intambara koko, kandi igiye guhindura isura ngaha mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Gusa ibingibi M23 irabihakana. Majoro Wiringoma amakuru yatangarije Burundi News TV yatubwiye ko ibingibi ari ibihuha, ndetse batagamije kuba nabo bazana abacancuro kandi ubwabo ko bihagije, ndetse n'abaturage ba Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bifuza demokarasi, bifuza kwishyira ukizana ngaha mu gihugu cya Kongo, ngo bafatanyije nabo mu kurwanya FARDC ndetse na leta ya Kinshasa idashaka guha umutekano abaturage, ndetse udashaka no guha byinshi abaturage nk'iterambere ndetse n'ibikorwa remezo. Kandi nk'uko Majoro Uwiringoma yagiye abitangaza, yatangaje ko kandi nk'uko leta ya Kinshasa yagaragaje ko idashaka guha abaturage kwishyura ukizana, ndetse idashaka guhagarika ingengabitekerezo ya jenoside n'ihohoterwa ry'abagore n'abana ryibasiye hariya mu duce twa Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo, nk'uko yakomeje kugenda abitangaza. Ubwo rero abari bari kwibaza ko M23 yaba yazanye abacancuro, ibyo rwose ntago ari byo, cyane cyane ko
Majoro Wiringoma yabiteye utwatse abitangarije Burundi News TV. Ni amakuru akomeye cyane, munyemerere iyi nkuru n'ubundi tuyijyanirane n'iyiri kuvuga ko Uganda Yoweri Kaguta Museveni yaba yivanze mu kibazo cyo mu museruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ariko nk'uko benshi bakunda kugenda babigaragaza cyangwa se n'abasesenguzi mpuzamahanga mu bya politike bakunda kugenda baragaragaza amakuru akomeye cyane bavuga yuko ahangaha hari ikibazo gikomeye cyane, kuko umuryango wa Afurika yunze ubumwe ndetse na hano muri EAC, muri uyu muryango wa EAC birakomeye cyane, kubera ko amakimbirane ari muri ibi bihugu bigize umuryango wa EAC, dore ko niba atari 7 ari 6 bikomeye cyane. Murabizi ko igihugu cy'u Rwanda gifitanye amakimbirane n'igihugu cya Kongo, kikagirana amakimbirane n'igihugu cy'u Rwanda. Ibi ngibi bihama bishinjanya kuba ngo bitera inkunga, dore ko Burundi, umukuru w'igihugu cy'u Burundi nyicubahiro Evariste Ndayishimiye yashinje igihugu cy'u Rwanda mu minsi yaheze yuko gitera inkunga umuhari wa Red Tabara, ndetse ngo igihugu cy'u Rwanda gikomeje guha inkunga uyu muhari wa Red Tabara kugira ngo ucubandanya ngo guteza umutekano mukeya ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ivyo mwaravyumvise byaranavuzwe, ndetse igihugu cya Kongo gishinja igihugu cy'u Rwanda kuba ngo gitera inkunga umuhari n'ubundi wa M23. Igihugu cya Repubulika ya Intwaro Rusange ya Kongo kiyobowe na Antoine Felix Tshisekedi agakomeza ishinja igihugu cy'u Rwanda yuko ari cyo gikomeje kwibasira ubuseruko bw'iki gihugu, kikavuga yuko rero nk'uko Antoine Felix Tshisekedi, perezida w'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, yagiye abivuga kenshi, haba mu manama yabereye New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, haba hano muri Kongo, haba mu kwiyamamaza kwe hariya za Bukavu. Uko yabisubiyemo ni nako ahora bivuga yuko u Rwanda ari rwo rubuza amahoro Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi mbivugiye iki? Ndi kugira ngo twumve neza nshuti banywanyi bacu ibiri ko biravugwa kuri Uganda iyobowe na Kaguta Yoweri Museveni. Bikaba biri kuvuga ko rero nawe yinjiye muri iki kibazo. Murabizi ko kandi ahangaha ingabo za Uganda zikiri mu butumwa bwa EAC. Murabizi ko ibihugu bigize uyu muryango wa EAC byaritabiriye ubutumwa hariya mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ariko nyuma Antoine Felix Tshisekedi, perezida w'iki gihugu, n'ubundi agakomeza kugenda ashinja ahangaha ashinja ko izi ngabo za Uganda zifatanya n'umutwe wa M23. Ingabo za Uganda zabihakanye zivuye inyuma, ariko finally birangiye bivuzwe ko Museveni, Yoweri Kaguta Museveni yaba yinjiye nawe muri iyi ntambara. Ibi birabyara iki muri rusange? Ibi birakurura iki? Ni amakuru akomeye cyane, dore ko Museveni naramuka yinjiye muri iyi ntambara, nk'uko ibinyamakuru bimwe nka France 24, Bwiza.com, Kivu Morning Post, Maisha DRC Congo, ibi byose bikaba biri kuvuga kuri iyi nkuru ariyo yabaye kimomo ngaha. Biri kuvugwa yuko rero Museveni ngo agiye kwinjira muri iki kibazo, ndetse agiye kuba yakohereza ingabo bwihishwa. Icyo tutaramenya neza nuko izi ngabo zirinjira zijya hehe, zirinjira zifasha umuhari wa M23 cyangwa se zirinjira zirwanira FARDC. Ariko nk'uko abenshi bari kugenda babigaragaza bakurikiranira hafi iby'iyi ntambara iri kubera mu buseruko bwa Repubulika ya Intwaro Rusange ya Kongo, nuko bari kugaragaza ko ahangaha n'ubundi ngo byabogamira ku ruhande rwa M23. Kikaba ari ikibazo cyahita gikomera cyane, kubera ko Antoine Felix Tshisekedi ahora atanga avuga ibibazo yuko u Rwanda rwo ruteza ibibazo ahangaha mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ariko u Rwanda n'ubundi rubihakana rwivuye inyuma, ndetse rukavuga yuko nta nyungu n'imwe rufite mu kuba rwateza umutekano mukeya ahangaha mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ahubwo rukavuga ko FARDC ndetse na Antoine Felix Tshisekedi
ngo bakomeje n'ubundi gutiza umurindi uyu muhari wa FDL ukomeje gukwirakwiza urwango muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo ndetse no gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside. Mu by'ukuri ingaruka twagiye tuzibona hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, ubwo abaturage ba Kongo n'ubundi bakomeza kugenda bataka bavuga yuko bakomeje gukorerwa ihohoterwa n'iyicarubozo ku burenganzira bwabo, ndetse bagakomeza guhohoterwa cyane cyane abagore n'abakobwa. Ibi ngibi byaravuzwe ndetse na societe civile uko zagiye zidutangariza amakuru, zavuze yuko mu by'ukuri ibi ngibi bihari ndetse n'ihohoterwa, dore ko wazalendo, murabizi ko wazalendo ari urubyiruko rwahawe intwaro na Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo kugira ngo babe bafasha igisirikare cyabo FARDC. Ariko abangaba bata inshingano baza gutemagura inka z'abaturage, bamara guhaga ibimogi n'ibiki n'ibisindisha bigiye bitandukanye, bagahohotera abaturage mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ibi ngibi byagiye bigaragazwa n'abaturage mu by'ukuri, ari nabwo M23 yateye intambwe ijya kuba yahosha urwo rwango ndetse no kuba yarinda abaturage uko ishoboye. Amakuru ahari rero nayahe ubu ngubu biravugwa yuko M23 hangayikishwe n'ikintu gikomeye cyane, kubera ko biri kuvuga ko ubu ngubu FARDC ngo iri kuba yakwivanga mu bikorwa by'urugomo bikabije, iri kuba yakorera abaturage. Ni amakuru yasohotse byagaragaye ko hari abaturage biciwe muri teritwari ya hariya ya Masisi na Rucuro, abaturage bagera ku 8 bishwe urw'agashinyaguro. Bikaba byavuzwe yuko rero ahangaha ari FARDC ishobora kuba yabigizemo n'ubundi uruhare, ishobora kuba yishe aba baturage, dore ko biri gushinjwa na FDL ndetse na wazalendo. Ni amakuru akomeye cyane rero dutangarijwe n'umumenyeshamakuru wacu uherereye hariya mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, n'ubundi bari gukomeza kugenda bakwirakwiza n'ubundi ayo makuru bavuga yuko ngo hari gukwirakwizwa urwango hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo ndetse bikareberwa na guverinoma. Ni amakuru rero akomeye dukomeje gukurura, dore ko biri kuvuga ko UPDF, ingabo za Uganda zo tayari zinjiye mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo mu buryo bw'ibanga. Gusa haba Repubulika ya Kongo haba n'ubundi Uganda, igihugu cya Uganda, aba bose nta kintu barabivugaho ngo babe batangaza koko ko ingabo za UPDF ngo bazatangaje ko zaba zinjiye hano biri officiale, ariko nago ayo makuru aragaragara cyangwa se nago arajya ku karubanda ngo bibe byavugwa. Ubwo rero nk'uko twabyiyemeje turategereje kugira ngo turebe ivyizi ngabo nibyo koko, ese niba ari byo zije ku ruhe ruhande rwa M23 cyangwa se ku ruhande rwa leta rwa FARDC. Ni mu gihe kandi Antoine Felix Tshisekedi, perezida w'iki gihugu, n'ubundi akomeza kwikoma bikomeye cyane Uganda, avuga ko ifasha ngo umuhari wa M23. Ni amakimbirane akomeje kwiyongera umunsi ku munsi hagati y'ibi bihugu bigize umuryango wa EAC. Igiteye inkeke nuko n'ubundi Antoine Felix Tshisekedi akomeje n'ubundi nawe kuba adakemura ibibazo nk'uko abasenguzi mpuzamahanga mu bya politiki bari kugenda babigaragaza, aho gukemura ikibazo ngo yicare abe yabiganiraho na M23 ndetse barebera hamwe umuti w'ikibazo, ahubwo nawe akomeza gutiza umurindi gufashanya n'izindi ngabo n'izindi nyeshyamba n'ubundi ziri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo nka FDLR, za Maimai, Nyatura. Abo bose n'ubundi bagafatanya mu buryo bwo kuba bafatanye mu kurwanya umuhari wa M23. Icyo si cyo cyonyine M23 igenda igaragaza, nka Bertrand Bisimwe uvugira uyu mutwe wa M23 uburyo agenda abigaragazamo, agaragaza ko Antoine Felix Tshisekedi we ashishikajwe no guhungabanya umutekano w'igihugu, ndetse anashishikajwe no kuba yatera inkunga umuhari wa umuhari wa wazalendo, umuhari wa FDLR, nk'uko byagiye bigenda bigaragara. Ibyo ngibyo rero n'ubundi
byagiye bihangayikisha uyu muhari wa M23. Ubu ngubu Christian Ciwewe nuhagarariye ibikorwa bya gisirikare ahangaha mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, gusa yagiye agaragaza amakuru akomeye cyane avuga yuko ngo ubu FDLR ngo iri kubafasha ngo mu bikorwa byo kurinda abaturage ndetse no kurwanya inyeshyamba z'umutwe wa M23. Ariko nubwo avuga ibi ngibi, FDLR murabizi ko yashyizwe ku ruhando mpuzamahanga ishinjwa ibyaha bigiye bitandukanye, harimo ibyaha by'intambara, ibyaha byibasira inyokomuntu ndetse n'ibyaha bya jenoside, dore ko u Rwanda rwo rukomeza kugenda rusaba amahanga yuko yagira uruhare mu kuba abangaba bakoherezwa mu Rwanda nk'abajenosideri basize bakoze jenoside mu Rwanda yakorewe abatutsi Mata 1994. Bikaba bivugwa yuko rero iyi FDL n'ubundi yinangiye, ahubwo ishyize imbere mu gufatanya na Antoine Felix Tshisekedi mu kugira ngo n'ubundi nabo bafatanye mu kuba barwanya ngo umuhari wa M23. Bikomeje rero guhangayikisha u Rwanda, dore ko n'umuyobozi wa Kongo Antoine Felix Tshisekedi n'ubundi yakomeje kugenda atangaza ko azatera u Rwanda isaha ku yindi, umwanya ku mwanya, afatanyije na leta y'u Burundi. Abasenguzi mpuzamahanga mu bya politike bakagaragaza ko nyicubahiro perezida wacu w'igihugu cy'u Burundi n'ubundi akomeza kwivanga muri iyi migwano, nyamara nta nyungu n'imwe n'ubundi afite ahangaha mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ni mu gihe abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi, ubwo n'ubutegetsi bwa Gitega, n'ubundi bakomeza kugenda bagaragaza ko ahangaha Antoine Felix Tshisekedi nubwo ari gushuka mugenzi w'igihugu cy'u Burundi, nta nyungu n'imwe n'ubundi nyicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye afite ahangaha usibye guhomba. Ni mu makuru akomeye cyane n'ubundi twatangajwe n'umumenyesha makuru wacu, yadutangaje amakuru akomeye cyane ubwo yavugaga ko bigoye cyane yuko igihugu cy'u Burundi kitazagumya gitakaza abasirikare ngaha mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, kuko bakomeza kugenda bagaragaza ko ahangaha n'ubundi hakomeje kugwa abasirikare benshi abo Burundi. Ibi ngibi byaragaragaye, abasirikare twabonye bacu b'igihugu cy'u Burundi bakomeza kugwa mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, bo ni benshi cyane, mu by'ukuri ni benshi. Iki gihugu cy'u Burundi rero kikaba gikomeje n'ubundi guhomba bikomeye cyane, kigaragaza ibihombo, dore ko igihugu cy'u Burundi nk'uko abakurikirana hafi ubukungu bw'iki gihugu bari kugaragaza ko ubukungu bw'iki gihugu n'ubundi bukomeje kujya hasi ugereranyije n'uko bwari bumeze ku bw'umuhisi Pierre Nkurunziza. Bagashinja rero ko nyicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, cyane cyane abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi, bavuga yuko n'ubundi nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye n'ubundi ari gukomeza gushyira igihugu cy'u Burundi mu bibazo bikomeye cyane cyane abasirikare, ubukungu bw'igihugu ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, kubera ko abavuga yuko ahangaha akomeje gutakarira ubuzima bw'abasirikare banga. Byaragaragaye kandi ko hari abasirikare b'u Burundi bataye urugamba, bigumura ku rugamba, n'ubwo amakuru dufise turakomeza gukurikirana ubuzima bwabo butifashe neza, mu by'ukuri bakomeza guhohoterwa hariya mu mapirizo agiye atandukanye mu gihugu cy'u Burundi, cyane cyane pirizo ya Gitega ikomeye cyane, ni ibohero rikorerwamo ibintu bibi cyane, nk'uko twabikesheje abasirikare n'ubundi babashije gutoroka, dore ko kugeza ubu imibare nk'uko igenda ibyerekana, abasirikare bagera kuri 2 aribo batorotse hano mu ibohero bari barungitswemo bavanywe mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. N'ubundi bikomeza kugenda bigorana cyane, kubera ko abasirikare hariya mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nubwo bakomeza kugenda barungikwayo bajyanwayo, bikomeza kugenda biba ibibazo kuri aba basirikare, n'ubundi bakomeza kugenda badahirwa n'urugamba. Nubwo badutangarije ko iri ngiri
ari ihohoterwa iri ngiri nubwo bajyanwa ku ngufu. Ubu ku makuru dufise nuko igihugu cy'u Burundi n'ubundi kiri kwitegura kuba cyakohereza abasirikare ahangaha mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. N'ubundi bakaba bavuga yuko birahita byongera ikintu gikomeye cyane, nubwo igihugu cy'u Burundi gikomeza kugenda kivuga yuko ngo ahangaha hari ikintu cyiza, ngo kiri gufasha igihugu kibanye, ngo kiri mu migwano, ngo kandi kibifitiye uburenganzira ni ubwacyo kuba igihugu cyatabara kiriya. Gusa tukareba ngo ni izihe ngaruka n'ubundi impact ziraza inyuma y'icyo gikorwa cyakozwe n'icyo gihugu. Tukavuga tuti igihugu cy'u Burundi n'ubundi gikomeje kugenda kibihomberamo kubera ibihombo bigiye bikomakomeye kigenda kigaragaza ngaha, kivuga yuko bikomeje kugorana ndetse bikomeje no gukomera ngaha mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mwakoze kubana natwe, ayo nama ku binyamakuru bigiye bitandukanye, ndetse tukanerebera hamwe amakuru bagenzi bacu bahereye mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, abamenyesha amakuru bacu baherereye Goma bagiye baduha, ndetse twanareberaga hamwe ibyo abanyepolitike bagiye batandukanye ndetse n'abasesenguzi mpuzamahanga mu bya politike bagiye bagaragaza, kugira turebe neza twinjire muri iyi ntambara iri kubera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho iri kwerekera, iri kugana. Nibyo tuba tugira ngo turebe, ari nacyo twazaniye iki kinyamakuru cyacu News TV, kubera ko twebwe twibanda muri politike, diplomasi ndetse n'umutekano w'ibihugu, cyane cyane mu karere k'ibiyaga binini. Mwakoze kutwumva. Ciao ciao.